Uyu munsi ndi perezida wa Repubulika ya Liberia. Ni koko uyu niwe mukuru w'igihugu cya Liberia, Repubulika ya mbere yabayeho muri Afrika. Akaba yitwa Weah, umunyaliberia wabonye izuba ku ya mbere Ukwakira mu 1966. Avukira hitwa Clara Town mu gace gakennye cyane kari ku kirwa cya Bush Road i Monrovia ho mu murwa mukuru wa Liberia. Uyu Weah ariko yanamamaye cyane nk'umukinnyi, dore ko yakinaga nka rutahizamu, striker, ndetse kugeza ubu akaba ari nawe munyafrika umwe rukumbi wabashije kwegukana igihembo cya Ballon d'Or, byatumye ahabwa akazina ka King George. Gusa kuri we ngo abona hari n'abandi bari kuba baratwaye iyi Ballon d'Or, ariko bagonzwe nuko mbere ye itegeko ritemereraga abatari abanyaburayi guhatanira iki gihembo. Aha nahera akavuga ko ari Ballon d'Or y'abanyafrika bose muri rusange. It's a African Ballon d'Or, you know, because ni Ballon d'Or y'abanyafrika kuko hari abakinnyi benshi bambanjirije. Mila, Abedi Pele, bose bakabaye baratwaye Ballon d'Or urebye impano bari bafite. Ariko kubera ko tutari twemerewe kujya mu bahatanira Ballon d'Or, ndashaka gushimira Bwana Blatter kubw'igitekerezo cye, kuko bahinduye amategeko ko umuntu wese yayihatanira, ko igihe ukina i Burayi ushobora kujya mu barwanira Ballon d'Or. Rero muri uwo mwaka w'1993 narindi yo mu gihe nyacyo, kandi narindi kwitwara neza. Gusa ariko iyo abanyafrika baba baremerewe kuyihatanira, ndizera ko Mila yari kuba yaratwaye Ballon d'Or, yewe na Abedi Pele ndetse na Rabamaja. Rero byari bigoye muri icyo gihe. Nge narindiyo, nicyo gihe ninjiriyemo nyine, kandi mu 1993 nibwo byahindutse. You know, I was in there, I just came in that time. And then in 1993 it was changed. Amazina yose ni George Taulon Mane Opong Usman Weah, akaba avuka mu muryango w'abana bane, aho avukana na William Weah, Moses Weah na Wolo Weah. Ababyeyi babo ni nyina Anna Kwaye Weah, wari umucuruzi, akaba yaritabye Imana muri 2013. Naho se ni William T Weah Senior, wari umukanishi. Gusa ariko aba babyeyi batandukanye George Weah akiri uruhinja, byatumye uyu George Mane Weah abo umwe mu bana 13 barezwa hanini n'uwitwa Emma Crongelale Brown, nyirakuru byara se wari umukristo cyane. One of 13 children, largely raised by his devoutly Christian paternal grandmother. Uyu George Weah akaba yarakundaga cyane uyu nyirakuru kuko yamushyigikiraga bikomeye. Aho George Weah rimwe yagize ati: iminota n'amasegonda ndetse n'amasaha yose mu rugendo rwanjye, mu buzima bwanjye bwose, byose mbikesha nyogokuru wanjye. George Weah amashuri abanza yayigiye ku kigo cyitwa Muslim Congress School, naho ayisumbuyeyo ayigira kuri Wells Hailstone High School. Gusa amakuru avuga ko yaje kuva mu ishuri ari mu mwaka yo wa nyuma. Kimwe n'abandi bana b'abahungu bose bari baturanye, George Mane Weah nawe akiri muto yacuruzaga injugu, agakina urusimbi, agatoragura amacupa mu nyandangwa yagurishe kugira ngo arebe ko yabona udufaranga ku ruhande. Ikindi kandi bamwe mu bo mu muryango wa George Weah bamubonye akura, bavuga ko yatangiye kujya akina umupira w'amaguru akiri umwana ubwo yigaga kugenda, dore ko yagiye akura akinana ibirenge bakinira za karere iyo mu mihanda y'i Clara Town i Monrovia. Uyu ni George Mane Weah atubwiraho gato kuri ubu buzima butoroshye yanyuzemo. Very difficult. Byari bikomeye cyane, nagize ubuzima bugoye cyane, bijyanye no kutagira umuntu wakuba hafi. Gusa ndashima Imana ko nari mfite nyogokuru wanjye wanyitagaho. Ibintu byari bigoye, sinkunda gusubiza amaso inyuma mu minsi yanjye nkiri muto, kuko si ahantu heza mu buzima. George Weah ku myaka hafi 15 mu 1981 yagiye mu ikipe y'abana y'iyo muri Liberia yitwa Young Survivors, ayimaramo imyaka 3 kugeza mu 1984. Mu gihe hagati y'1985 n'1986 uyu George Weah aribwo yatangiye gukinira ikipe z'abakuru. Ahera mu yitwa Bong Range United, yakiniye imikino 2 atsindamo igitego kimwe. Muri icyo gihe n'ubundi George Weah yanakiniye indi kipe yitwa Mighty Barrel, yatsindiye ibitego 7 mu mikino 10.
aho yatwaranye nayo ibikombe bibiri birimo kimwe cya shampiyona Liberian Premier League n'ikindi kimwe cy'igikombe cy'igihugu. Naho hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi bwo yakiniye yitwa Invincible 11, agaragara mu mikino 23 atsindamo ibitego 24, nayo bakaba baratwaranye igikombe kimwe cya shampiyona. Ari nako mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi uyu Weah yavuye iwabo muri Liberia yerekeza muri Cote d'Ivoire, ahera mu ikipe yitwa Africa Sports nubwo atayitinzemo, dore ko yayikiniye imikino 2 gusa akayitsindamo igitego kimwe, kuko hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi n'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani bwo yakiniye yitwa Tonnerre Yaounde, aho yayitsindiye ibitego 14 mu mikino 18. Aha uyu Weah yarabutswe na Claude Leroy, Umufaransa watozaga ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire icyo gihe, bityo ahita yihera amakuru mwene wabo Arsène Wenger we watozaga AS Monaco kuri ubwo. Byatumye uyu Wenger yifatira rutemikirere yerekeza muri Cote d'Ivoire kwisinyishiriza Weah amukuye muri ya kipe ya Tonnerre Yaounde ku bihumbi 120 by'amapaundi. Muri Monaco uyu Weah yakiniye hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani n'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, yatsinze ibitego 66, atanga n'imipira 14 yavuyemo ibindi mu mikino 149, aho yatwaranye nayo Coupe de France y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda, igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. Ibi bikaba bituma Weah afata Arsène Wenger nka se mu mupira w'amaguru, bigendanye nuko yamushyigikiraga n'inama yamugiraga. Yeah, he's my father, you know. I was young when my father died, you know, and I don't want to bluff. There's no one that treat me so nice. Yego ni nka data. Nari muto ubwo data yitabaga Imana. Sinshaka kubeshya, nta muntu wamfashe neza cyane ngo anyubahe nka Arsène mu rugendo rwanjye rwa Ruhago, kuko yaranyigishije. Mu by'ukuri yaranyigishije, yanyunguye byinshi mu mutwe wanjye, kandi ndashimira Arsène ku bw'ibyo. Iyi niyo mpamvu mwubaha cyane, kuko sinabona uko namwishyura. Yibaza umuntu akubwiye ati nukorana umurava, nukora ibyo nkubwira gukora, nugira ikinyabupfura, ushobora kuzaba umukinnyi mwiza cyane ku isi. Nuko ukabikora neza nk'uko yabikubwiye, ukabikora utyo, maze koko ukaba umukinnyi wa mbere ku isi. Ese uwo muntu wamukunda bingana iki? Kandi ku bwanjye Arsène niwe wa mbere. Ndashimira n'abandi batoza bose nakiniye mu makipe atandukanye, n'inshuti zanjye bagize neza, ariko nari naramaze gutegurwa. Bibyo bakoze ni ugukomeza kuntera imbaraga, bakambwira bati George uri umunyembaraga, wabikora, turakwizera. Ibyo ndabyibuka, ariko Arsène yari yarakoze ako kazi rwose, yari yaranteguye. Yeah, so what they did is just continue to encourage me, to let me know that George, you are strong, you can do it, we believe in you. And they call it, but Arsène did the work, you know. Yeah, he prepared. I did not go to Europe being the first player. I was third in line. Burayi ngo mbe umukinnyi wa mbere, nari nsanzwe niko navuga. Aha niho Arsène yabijemo, ati ntufite amahirwe yo gukina kuko n'abakinnyi 14 gusa babigize umwuga. Wowe uzajya uri mu ikipe ya kabiri, uzajya uza muri rimwe na rimwe, nugira amahirwe yo gukina uzajya ukina. Korana nanjye, nukorana nanjye George, ushobora kuzaba icyo nkubonamo, kugeza ubu ushobora kuba umukinnyi mwiza ku isi. Kandi ibyo nabifashe nk'ikintu gikomeye, kubona umutoza ambwira atyo si ukunyanga. For the coach to tell me that, it's not hating, it's not to make news or to praise Arsène. Then when Arsène adopted me as a son, ibi si ugukora inkuru cyangwa se gushimagiza Arsène, gusa bya Arsène yandeze nk'umuhungu we. Uko yitwaraga byari bimeze nka data. Yashakaga kumbona ngira ibyo ngeraho, akaza kundeba nijoro ngo arebe niba ntasohotse. Rimwe na rimwe byarambabazaga, ariko sinari nzi ko uyu muntu yashakaga komba umwe mu bakinnyi beza ku isi. Nuko nyuma nza kubyemera, ndamwumva nk'umutoza, ntindi mu biganza byawe, ujye unkoresha uko ushaka kunkoresha. Yanambwiye ko ngomba gukorana umurava igihe mbonye amahirwe. Rero ubwo ayo mahirwe yazaga, bari gushaka abakinnyi. Ubwo Mark Hartley yavunikaga, bashakaga abakinnyi bajya mu makipe yo mu Butaliyani, ariko Arsène arabyanga, ati George amaze igihe akora cyane, ndumva rero ari amahirwe kuri we yo kwerekana ibyo amaze igihe akora. Rero Arsène yampaye amahirwe yo kwerekana impano yanjye.
So Asen gave me the opportunity to showcase my talent and something that he did for me that was important. Ikintu yankoreye cyari ingenzi, yaransuzumaga, yaranyitegerezaga, nuko angira wa mukinnyi ukina hose, ukina yisanzuye, bityo akampa amabwiriza. Nabaga ndi wa mukinnyi uzenguruka mu kibuga, nashoboraga guturuka inyuma nkajya imbere, kuko yabonaga ko nkunda gukina, rero mu bwisanzure bwo gukina ikibuga cyose. Rero ibi nibyo nakoze kandi sinamukojeje isoni. To explore the entire field. And this is what I did, and I did not make him shame. George Weah ku ya mbere Nyakanga mu 1992 yerekeje mu ikipe ya PSG Paris Saint-Germain atanzwe miliyoni 6.5 z'amayero. Ahaho yakinnye imikino 138, atsindamo ibitego 55, atanga n'imipira 10 yavuyemo ibindi. Bakaba baratwaranye ibikombe 4 birimo kimwe cya Championnat Ligue 1, 2 bya Coupe de France n'ikindi kimwe cya Coupe de la Ligue. Nyuma y'imyaka 3 mu 1995 uyu George Mane Weah yavuye mu Bufaransa yerekeza mu Butaliyani muri AC Milan kuri miliyoni 6,900 z'amayero. Muri iyi kipe Weah yakinnye imikino 147, atangamo imipira 37 yabyaye ibitego. Nawe ku giti cye atsindamo ibitego 58, aho yaje gutwarana nayo ibikombe 2 bya Championnat Serie A. Uyu George Weah ari muri iyi kipe mu 1995 ni nabwo yegukanye igihembo cya Ballon d'Or, bigendanye nuko yari yitwaye mu mwaka w'imikino y'1994, 1995 muri PSG no muri AC Milan. Uyu ni King George nyuma yo kwakira iki gihembo anagitura Arsene Wenger. I remember it was George. Ndibuka rimwe mbwira uti George, ukoze cyane, waba umukinnyi mwiza, kandi nzi Burayi wambereye nka data. Ndashaka gufata iki gihembo. Cyari icyanjye, ariko ndashaka ko ari we ugifata kuko aragikwiriye kundusha. Warakoze mutoza wanjye. Ku ya 11 Mutarama mu 2000, George Taulon Mane Opong Ousmane Weah ikipe ya AC Milan yamutije muri Chelsea. Aha akaba yarahakinnye imikino 20, atsindamo ibitego 5 ndetse atwarana nayo igikombe kimwe cya FA Cup y'1999 2000. Ari nako ku ya 4 Kanama mu 2000 uyu Weah yagendeye ubuntu yerekeza muri Manchester City yari izamutse mu cyiciro cya mbere icyo gihe. Ayisinyamo amasezerano y'imyaka 2 ku mushahara w'30,000 by'amapaundi ku cyumweru. Aha yatsinze ibitego 4 mu mikino 11 gusa, cyane ko atahatinze kuko yaje kutumvikana na Joseph Joe Royal, umutoza wakundaga kumukoresha nk'umusimbura. Ibi byatumye ku ya 16 Kwakira mu 2000 ava muri Man City, maze nyuma y'iminsi 2 yisubirira mu Bufaransa, ariko noneho muri Olympique de Marseille. Yakaba yarayikiniye imikino 20, atsindamo ibitego 5, atanga n'imipira 2 yavuyemo ibindi, kugeza muri Gicurasi 2001. Nuko ku ya mbere Nyakanga icyo gihe George Weah yerekeza i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ikipe yitwa Al Jazeera. Akaba yarayikiniye imikino 8, atsindamo ibitego 13, kugeza asezeye kuri Ruhago muri 2003 ubwo yari afite imyaka 37. Naho mu ikipe y'igihugu ya Liberia The Lone Stars, George Weah umukino we wa mbere yawukinnye bahura na Sierra Leone mu 1986. Akaba yarayikiniye kugeza muri 2002. Gusa ariko ku ya 11 Nzeri muri 2018 George Weah wari waramaze kuba perezida wa Liberia ku myaka yisaga 51 yongeye kugaragara mu mwambaro w'ikipe y'igihugu cye mu mukino wa gishuti bahuragamo na Nigeria, aho kuri ubwo nimero 14 yambaraga yahise ishyirwa mu bubiko mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Muri rusange George Weah yakiniye ikipe y'igihugu ya Liberia imikino 75, ayitsindira ibitego 18. Icyakora yanabashije kuyigeza mu gikombe cya Afurika ubugira kabiri mu 1996 no muri 2002, nubwo batarengaga amatsinda. Uyu munsi ndi perezida wa Repubulika ya Liberia. Ese urugendo rwa George Weah muri politike rwaje rute? Byatangiye bitese? Ubundi nyuma y'intambara ya gisivile ya kabiri yo muri Liberia,
George Weah yatangaje ko yifuza kwiyamamariza kuba perezida wa Liberia mu matora ya 2005, bityo ashinga ishyaka rizwi nka Congress for Democratic Change. Uyu kuri ubwo amatora ntiyamuhiriye, dore ko ku ya 8 Ugushyingo icyo gihe yatsinzwe na Madame Ellen Johnson Sirleaf. Aha bimwe mu byamugonze ni ukuba atarafite amashuri ahagije. George Weah wari ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza Bachelor Degree muri Sports Management yavanye muri kaminuza y'i London mu Bwongereza yitwa Parkwood University, yongereyeho indi mpamyabumenyi nk'iyo muri Business Administration yakuye muri kaminuza ya DeVry University iri Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo Weah ntiyigera acika intege, cyane ko we n'undi witwa Winston Tubman nawe wo muri Congress for Democratic Change baje kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cya Liberia muri 2011 bahanganye na Madame Sirleaf wongeye gutsindira kuyobora indi manda. Muri 2014 George Weah ahanganye n'umuhungu wa Madame Sirleaf witwa Robert Sirleaf yiyamamarije kuba umusenateur mu gace kitwa Monserrado County kari mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Liberia, ndetse aza no gutorwa ku majwi yo hejuru. Nyuma y'imyaka 2 gutyo muri Mata 2016 uyu George Weah yatangaje ko yifuza kongera kwiyamamariza kuyobora Liberia mu matora ya 2017. None ahagarariye icyitwa CDC Coalition for Democratic Change, cyari ukwishyira hamwe kw'amashyaka 3: Congress for Democratic Change, National Patriotic Party ndetse na Liberia People's Democratic Party. Uyu George Weah nyuma gutsinda icyiciro kibanza cy'ayo matora ya 2017 ku majwi 38.4%, we n'uwitwa Joseph Nyuma Boakai wo mu ishyaka rya Unity Party wari na vice president wa Madame Ellen Johnson Sirleaf bagombaga guhatana mu cyiciro cya kabiri cy'amatora, aho George Weah kera kabaye yaje gutsindira kuyobora igihugu cya Liberia ku bwiganze bw'amajwi, aho yari afite arenga 60%. Ese uyu George Weah ubundi yakuze yumva azaba perezida? Ni icyo abanyaliberia bamukundiye? Ese we yagiye ku butegetsi ngo abakorere iki? I did not grow up thinking that I'm going to be president one day. Sinakuze ntekereza ko nzaba perezida umunsi umwe, ahubwo nakuze nzi ko ninkora cyane nshobora kuba uwo nshaka kuba we. Rero ntekereza ko kugira iyo mitekerereze ngashyira urukundo mu byo nkora ari byo byangereje ahandi. Urukundo mfitiye igihugu, urukundo ngirira abaturage. Mu gihe cy'intambara naratabaye kandi ntarwanye. Narwanyije urwango mu muryango mugari, mfasha n'abantu batari bishoboye. Ntekereza ko abanyaliberia bankunda ku bw'ibyo. Ubwo najyaga ku buyobozi byari nko kubahwitura ko twahindura iki gihugu, ko hari icyo twakora uko cyaba kimeze kose. Something here, whatever it is. George Weah akaba yararahiriye kuba umuyobozi mukuru wa Liberia ku ya 22 Mutarama muri 2018. Ibi byamugize umuperezida wa 25 uyoboye iki gihugu, aho kuri ubwo George Weah wari ufite imyaka isaga 51 yanabaye umuperezida wa 4 muto kurusha abandi muri Afurika, ndetse biba n'ubwa mbere mu myaka 74 hahererekanwa ubutegetsi mu mahoro muri Liberia. Liberia's first democratic transition in 74 years. None si uyu George Weah akurikije urugendo rugoye yanyuzemo mu buzima bwe kuva mu mupira w'amaguru kugeza ayoboye igihugu nka Liberia, ni yihe nama atanga? I was not starting player through my life. Sinari umukinnyi ubanza mu kibuga mu buzima bwanjye. Nabaga ndi ku ntebe y'abasimbura. Navuye ku ntebe y'abasimbura nza gutwara Ballon d'Or. Rero iyo niyo mpamvu nshimira bafashije kugera kure gutyo, kandi kubera ko abantu bamfashije kugera ku gasongero. Mfite inshingano zo gufasha abantu bankorera, abantu dukorana, kuko sinabaga nzi byose, ariko abantu baje mu buzima bwanjye batuma ngira ibyo ngeraho. Rero nanjye nk'umuyobozi ngomba kubikora. Iyi niyo mpamvu mvugana n'ikipe yanjye dufatanye, abaminisitiri banjye. Simba niteze ko bamenye ibintu byose, gusa ku bunararibonye mfite, niba hari ubufasha natanga ndabibamenyesha. I don't expect them to know it all, but with their experience, if I can help,
I let them know. Mbere gato muri 2017 ubwo George Weah yatsindaga amatora yasezeranyije abaturage icyitwa Proper Agenda for Development and Prosperity, aho yavugaga ko ari gahunda itazafasha abakene gusa ahubwo ari abanyaliberia bose muri rusange. Ku rundi ruhande ariko hari abatavuga rumwe n'uyu Weah bo babona ko aramutse akomeje kuyobora Liberia yabiri kugana mu kangaratete. Uyu ni Ambassadeur Joseph Nyuma Boakai, umwe bari bahanganye mu matora ya 2017. Our country had not seen the kind of leadership that is needed to igihugu cyacu ntikigeze kibona imiyoborere nyayo ikenewe guhindura igihugu, kandi Bwana Weah siwe muntu wo kubikora. Twari tubizi ubwo twamuhaga amahirwe tukamutora. Ubu rero turabizi neza cyane, si ibyo kugerageza, turabizi neza ko yabyamunaniye. Rero ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu kirushaho kugwa hasi. And so we cannot allow our country to degenerate further. Nanone kandi kuva uyu George Weah yajya ku butegetsi muri Mutarama 2018, idolari rya Liberia ryagabanyutseho 1/3 ugereranyije n'idolari rya Amerika, ndetse muri 2019 izamuka ry'ibiciro ku isoko ryaratumbagiye cyane ku kigero cya 28%. Byatumye abanyaliberia benshi bagira impungenge ndetse bitera n'imyigaragambyo yiswe Save the State. Dore ko mu mwaka we wa kabiri ari ku butegetsi, George Weah ndetse n'abambari be bashidutse ubukungu bwa Liberia buri mu mazi abira, aho izamuka ry'ibiciro ku isoko ryari rigeze kuri 30%. Ikindi kandi ni uko ikigero cy'ubushomeri muri Liberia cyazamutse kuva kuri 3% yo muri 2017 kugeza kuri 4.1%. Uyu ni Alexander Cummings wo mu ishyaka rya ANC Alternative National Congress, avuga ku bitagenda neza ku ngoma ya George Weah. I feel very confident that we will replace President Weah. Ndumva nizeye cyane ko tuzasimbura Perezida Weah, bityo akaba umuperezida uyoboye manda imwe, cyane kubera uko yitwaye ibyo yakoze mu myaka 5 ishize. Navuga ko ubwo yatsindaga amatora muri 2017 yari icyamamare cyane, dore ko yahoze ari umukinnyi, ntacyo yari afite cyatuma ayobora. Mu myaka 5 ishize ubukungu bukagana habi, abanyaliberia bari mu bibazo. Rero ni ku bw'izi mpamvu zose, kandi ni ukubera ko imiyoborere mu gihugu cyacu yangiritse. Ndumva twizeye cyane ko twatuma abanyaliberia bamuhindura muri 2023. Governance in our country has deteriorated. I think we're very confident that we can make the case to Liberians to replace him in. George Weah mu buzima busanzwe afite abana 4, gusa ariko 3 muri bo nibo yabyaranye na Mary Duncan Weah, umunyamerikakazi ukomoka muri Jamaica, bashyingiranwe ku ya 26 Kamena mu 1993. Abo bana 3 bafitanye barimo umukobwa umwe, Martha Tita Weah, n'abahungu 2 aribo George Weah Jr. wabayeho umukinnyi, ndetse na Timothy Tape Weah we kuri ubu ukinira Juventus. Ikindi nuko uyu George Weah yamaze imyaka 10 ari umusiramu, nyuma aza kuba umukristo mu itorero ry'abaprotesta. Uyu ni George Weah atubwira uburyo yaba kuyobora ndetse no gukina umupira w'amaguru biba bigoye. Every tax is a difficult tax, it depends how you go about it. Buri kazi kose kaba ari akazi kagoye, biterwa n'uko gatwaye. Rero nk'umukinnyi kuva mu batarabigize umwuga ntabwo kari akazi koroshye, kandi n'ikinyabupfura bisaba biba bigoye cyane, kuko naguye impamvu yerekana ko katari akazi koroshye. Hari abantu benshi cyane bageze aho nakinnye ariko ntibagira ku byo bifuza, kuko bitari byoroshye. Kari akazi kagoye, bari bafite ikinyabupfura ndetse baniteguye gukora. Rero gukora umunsi ku munsi, ntidukerererwe, tukubahiriza gahunda, ntidusibe na rimwe, tukabishyiramo urukundo, byatumye tugira ibyo tugeraho. Never miss a schedule or have passion for it, we succeeded. So it's the same thing we bring to administration, my dedication. Rero birasa n'ibyo nkora mu buyobozi, ubwitange nshyiramo, gukorana umurava kwanjye, kwihangana tugakora, kandi iteka nkunda gukora. Ibi nibyo nkora mu kazi kanjye. Nibyo ni akazi k'ubuyobozi.
ni akazi kagoye. navuga ko aho turi muri politike y'uyu munsi nta bunyangamugayo bubamo, haba harimo amanyanga. abantu babona ibintu byiza biri kuba, ariko kubera ko mutari ku ruhande rumwe ntibabyishimire. gusa ndifuza ko twakagize imyumvire mishya, aho tubona ibintu byiza tukabyemera, twabona n'ibibi tukabyemera. ibyo ubwabyo byahereza n'umuyobozi w'igihugu amahirwe yo gushyira ku munzani kugira ngo arebe aho atari kwitwara neza. ariko iyo buri gihe unenga, nta muntu ubiha agaciro, kuko ni ibintu biba bimeze nko kuregana, ugasanga turi mu guhangana. nje ndi Cedric Keza kubwa Idio TV 10, kubwa Idio TV 10, kubwa Idio TV 10, kubwa